بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى قسم نے بوقت ساخ واللیل اذا سجا قسم نے پشپا کل چروڑی ما ودعك ربك وما قلى نے پریخت رفستاو نے تاسرا سے دشمنی کرے وللآخرة خیر لك من الأولى او خامخ آخرت غرد تعالی دنیانا ولسوف يعطيك ربك فترضى او خامخ آزر دے درکی بتا تستعرر نعمتنا نتبر رضائی علم یجدک یتیما فآوا آئینو مندے تو یتیم زید لدرکم ووجدك ضالا فهدى ابھی مندے تو نا خبران تاتے ہدایت درکم ووجدك عائلا فاغنى ابھی مندے تو محتاجن تے مستغنی گرے فاما الیتیم فلا تقہر نارچ یتیم نے بازور نمک پا قہر مکوام وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ چی سوال کرے دن میرا ٹام وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور چی نعمت درفتا دے نخکار بیانوام